Nisuweng pa sakanti kon Don Bosco Media Network ko naram chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan ni Koborangko para katenga. Kata bichongrang, aduk ni BJP memberang governor ni dakchakani ko mutmula. AYWO getal unit aradunga ko West Khasi Hills so abachingata. Sakpunga Monday drugs palgapa ko maha. Phone rasekgiparangko chipchange don.a. Chigmukpa Koborang Meghalaya BJP ni dalgiparang Turao Arogaro Hills ni dengtang piaprang ngong enggepa obos tarangko jakko rae nirok tanyangnya ni kodakang China governor ko mulanga. Governor ni jakko dangdikka ni chisan so jengjeng anirang tumtuna mangen ene wamang aga nangaha. July Jani kulgruk ponga tariko BJP ni General Secretary ko Turani SP mangmang pangchaka ni Gri Adita Kuntamang narme donaha ene matnangen ba aduk ni governor na yatangaha. BJP party ni Turao peaceful protest ba tumtumi jegalani ko dakna mangsungani ko West Karo Hills ni DC champenga. Endake champenga ni ranyam ni kosakori ani nga ene wamang DC ko matnange aga nangaha. BJP ni party worker rangko aro member rangko khalake roa ene matnange BJP ni dalgiparang Turani SP aro DC ko ragal China dabiangaha. Kibriu kibadon hakabor kamtam kibadon hasorkar kinpundon kam ya kane. Bat kamtam ha Shillong Midon ki constituency ki bayak lelang babun ki jait benriu ki basyong ka 18 west ka 19 south ka penthor bat ka 17 north kane ka 17 north Shillong Midon ki jait benriu paper basyong kane ka hakidi ki constituency nakaliang ke jongi nyimkwa ba kane kan peteng hakaba nakaliang jong kaan ki board district kin pensitom ngane kin harash kin otre jui. Ya jani sa tariko Achik Youth Welfare Organization ba AYWO tukmani ko dake getal unit aradunga regional branch ko form kaa. Jiko AYWO ni President Singbat CH Marak ni daktelachi tukmani ko aro office bearer rang ko siokani ko dakanga. Aradunga ans kangpap yap AYWO ni geta Khasi Hills so bipek apaching na gapaw nga. Siyoka ko man gapa dalgiparang President Anyu Marak, Vice President Singrang R Marak, General Secretary Denti Marak, Assistant General Secretary Biki Sangma, Chief Organizing Secretary Sanjay Sangma ko aradunga ko ni Rokang China siyokang aha. AYWO ni President Singbat CH Marak, wamang ni bipe ko naram chaksowa, ar wamang ko mili nang rumikam kaang China akan kupatianga. Kadong naman gapo wetanyo pangchake, Anti-Narcotics Task Force, East Khasi Hills District ni Rama Champingani ko dake Eco Gari ML0 bonga, SAS ni Chedgni, kisa ko jinking demching o antam dok Chibonga or maha. Warumanyo wamang sotpri sabon bika por chabonga sotponga sku gram heroin ko manaha. Gari ko salgaba shanya karmau plang bilsi chisku. Ar un baksa Daniel nongrum bilsi kolgrup nongra nong pedeng ni unga ene kobor ko manswaha. Wamang pulsar bike ML0 bonga SQ bonga bridog ko basis ka idon naha. Kobor ko mane ANFT Srimati Esther Ramangay ni nukko naryang ha. Arwan nuk ni ko tangka gong hajal sotpri rutchagni ko ba manaha. Bostu rakapa gari Mahindra Bolero AS0 Gatham M Sku 070 aro Suzuki Bergman Scooty ML0 bonga W Sku Brig Gatham gni ko sis kaha aro un baksa tangkhalak gni hajal chisku richa bonga gong chikeng ko ba manaha aro ge dok mobile phone ko sis kaha. July jani kholachi tarik anta mogni athamrang sumayo sakni mobile rasekgiparang Srimati Janita Swear ko niktak kataha. Wala usipon ni madanitingon na Redmi phone gatal ko jakko ra eri ang yachim unon chaok pasakani mobile ko uni jakoni ko raseke bike sale khatang ha. Srimati Janita bakan ri ang madaniting police thana o case ka ha aro police rang chaok pasakani ko antam ni bunga athamrang o moblay ni kur maha. Rima man gaparang ni Othaniel Marbanyang bilsi chisku nongtmay ringi neng oni nga aro Govind Singh bilsi kolgruk demching oni nga ani koborang ko manswaha. Yan dal na koborang nga nisuk pasakanti kon metela.